Burayi no muri Amerika amashampanye baraturitsa bari bazi ko byarangiye Putin akuriye kudeta. Seya ibikurikiranira hafi, Seya iri muri Ukraine, Seya iri muri Ukraine ibikurikiranira hafi byose kuko barakontagitaga na PRIGOZIHN akavuga ati ngiye gukuraho perezida w'Uburusiya. Ariko Dr. Perezida Putin ubwe ni umuntu w'igihanganje abantu basanzwe bazi kandi aravuga ati ingiye cyo mvuze agikora, ngomba kugikora. Ati abantu bagerageje kugumuka cyangwa gutera kudeta cyangwa kumena amaraso mu gihugu n'abanyabyaha, bura n'ubugambanyi bukomeye, ni ibintu bikomeye. Mu gitondo akabyuka ati yaba ari abantu nta tegeko bishe mbahaye imbabazi. Ibyo ni ibiki? Ntabwo PRIGOZIHN yari kubara umwanzi wa Putin ngo ajye kwa Lukashenko. Ntabwo byari bishoboka. Ko Putin avuga ko abagerageje ibi byose bagomba gushyirwa mu butabera. Yakoze icyaha. Ibyo nibyo Putin yavuze abwira mwebwe. Uriya PRIGOZIHN ni inshuti ya Putin cyane, ariko hari ingero z'abari inshuti n'ubundi ku butegetsi birangira bahirika. Oya, iyo habaye ibiganiro kibanza murabibona, murabizi, mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye. Turi kumwe na Dr. RUSA Bagirishya. Dr. Namahoro. Nisaba. Urakomeye cyane. Ibintu byakomeje kwibazwaho cyane muri iki gihe. Twari turi mu gihugu cy'u Burundi, abantu ngira ngo bagiye babikubaza ku bijyanye na Putin na PRIGOZIHN na Wagner n'ibiri kubera mu butegetsi bw'Uburusiya. Mu Burundi urugendo rwari rumeze rute? Urugendo rwabaye rwiza cyane, twageze neza, twakiriwe neza, byari byiza, byari bishimishije. Urabona ko uretse kubiri mu mico y'abarundi buriya bari trop social. Sinzi n'umuntu kera ndirimbo nigeze kumva abanyarwanda bagize mu Burundi bwa mbere, hari umuntu witwaga Sebudandi aririmba indirimbo ugenda mu Burundi urazi kwakira, kubera ukuntu babakiriye bari impunzi. Ugenda mu Burundi urazi kwakira, ariko nta bindi nibuka, ariko iyo titre iyo ndirimbo ndayibuka ukuntu bari babakira. Donc abarundi muri caractère yabo bakira abantu neza, mu mico yabo social bazi kwakira. Ubwo nanjye nihagira umpa interview nzavuga uko nabibonye. Nuko ari we twari duheriye. Hanyuma Dr. Ni iki kiri kuba hagati ya Putin na PRIGOZIHN mu by'ukuri ku buryo bamwe bari kwikanga ko ashobora guhirikwa ku butegetsi, abandi bakavuga bati wabona basubiranyemo nk'uko n'ubundi abantu bahoze ari inshuti magara ku butegetsi bamwe bagiye basubirana? Ibyo bintu urabivuga hano ntibyagaragaye cyane. Nawe uvuga ngo biri korera byarangiye, afite mu by'ukuri byarangiye, ariko byatumye haba amareaction menshi cyane cyane muri Occident, muri Burayi no muri Amerika. Amashampanye baraturitsa bari abantu wagira ngo swat bumva ko abantu batagira ubwenge cyane ntibawugira. Bari bazi ko byarangiye agiye gukora Putin akuriye kudeta, niko bari bazi. Baraturitse amashampanye i Burayi, amashampanye banamubwira ko bazamwakira bakamugira impunzi. Oya, impunzi gute? Arakura kudeta, araba perezida, bamwakira umwariye wabo. Donc ibintu byinshi bamupromete. Aravuga PRIGOZIHN. PRIGOZIHN bamupromete. Noneho bakibagirwa même historiquement PRIGOZIHN ni umukuzinere wa Putin, ni inshuti ya Putin. Naho yajyaga hariya Moscow ntabwo yavuga ko agiye gukuraho Putin. Yavugaga chef d'état major na ministre w'ingabo, ntigeze avuga Putin n'umunsi n'umwe. Kandi yaravugaga ngo barafite perezida mushya mu masaha ari imbere. Reka ntawe yigeze avuga ko akuraho Putin. Ikindi kandi noneho nawe utekereza karinija 25,000 personnes, abasirikari 25,000 uretse n'Uburusiya n'Ubufaransa ntibabukura. Armée française ntabwo abasirikari 25 basenya armée française.
abasirikare 25 basenya armée russienne ni puissance nucléaire. Hari bombe bafite, hari amamisire bafite, ntibagendaga n'amaburende gusa. Wabonye hari armée y'Abarusiya biteguye gushyira indege hejuru basizirase ziriya modoka? Hari nimwe? Baraje bonyine bisubizayo. None reka ngusobanurire akayose uko imeze, kuko ibintu hari ibintu byinshi batamenye bashatse bagiye bakamufura kugira ngo bare amareaction yanyu. Kuko muri Afrika muri Afrika bo bare babaye bazi yuko Wagner ibigiye kubacika. Ariko naho mbibutse ko nta gihugu cyo muri Afrika kizi gisinya na Wagner. Niko abanyaburayi babeshya basinya na ministre w'ingabo w'Uburusiya ko Wagner ni entreprise privée, basinya na ministre w'ingabo w'Uburusiya. Okay, none iri affaire byatangire Bakhmut. Bariya abantu bariya Wagner ni privagirana amasezerano n'Abarusiya, babaha amezi 4 yo gufata Bakhmut. Bakhmut ujya ntugire ngo ni Geria urbaine, ntabwo ari intambara yo mu cyaro, ni urbaine. Nukuvuga iki? Icyo bari umvikanye nuko basenya Bakhmut inzu ku nzu, babaha amezi 4. Noneho ntabwo bashoboye kubikora muri ayo mezi 4. Urazi ko bahagiriye ibibazo kuko yari inzu ku nzu, ariko sinzi ko byumva inzu ku nzu ntihagire n'imisigara mu mezi 4. Nibyo bari bumvikanye, nibyo Putin yari bumvikanye na Wagner. Amezi 4 arashira, bahahurira n'imbaraga nyinshi cyane za OTAN n'abanyamerika. Amezi 4 ntibashobora kubikora, biragenda bifata amezi hafi 9, sibyo? Hanyuma hari kontra bagomba gusubiramo, hari amasezerano bagomba gusubiramo le 23 juin, ntibabikora kubera juste ibyo bintu bitagenze neza. Noneho bumvikana muri guverinoma y'Uburusiya muri na sekirite yabo ko bagomba guhindura amasezerano na Wagner. Ayo bari bagiranye imbere bayahindure, bakora yandi, bakora kontra nshyashya. Iyo kontra nshyashya rero niyo bakoze ubu ngubu. None bariya abantu uriya perezida Wagner PRIGOZIHN ashaka iriya reaction yagize yayo juste muri izo process zo guhindura kontra. Ariko noneho barebe na reaction z'abandi, kuko seya ibikurikirana hafi, seya iri muri Ukraine, ibikurikiranira hafi byose, ariko ntiyaparvenye kubimenya ko deja bari bishimye bazi ko ari coup d'etat. Kuko barakontakitaga na PRIGOZIHN akavuga ati ngiye gukuraho perezida w'Uburusiya. Ati ngiye gukuraho na perezida w'Uburusiya. Sinzi niba baramuhaye n'amafaranga, ahubwo ibyo ngibyo je regrette ntabyo nzi. Numvise bivugwa ko ngo bashobora kuba baramuhaye 6.2 miliyari. Donc yari kumwe nabo rero kiragiye. Noneho biri yagiye ko hari kugira ngo nyine abane we yarazi ukuntu biza kugenda, kuko PRIGOZIHN ntabwo ashobora kwanga na Putin, ntibishoboka. Ibangarangara Putin ntabwo ari kujya muri Belarus. Aragenda rero akora ibyo, ariko iriya se imaze kumuha amafaranga niho Uburayi batangiye kugira iminsi mikuru, niho Amerika batangiye kugira iminsi mikuru. Muri Uburayi harimo batwikije n'ama champagne bishimye cyane, ati c'est fini Putin. Kandi kuvuga ngo c'est fini Putin, c'est fini Uburusiya, niko bari bazi. Ariko ubundi nta na kimwe cyahindutse, nta na kimwe muraza kubibona, ahubwo nyuma kuko n'Uburayi bamaze kubona kubibeshye ikintu batangiye, ubwo batangiye kugira uko ntuze Linda Rabau yambwiye muri Algeria, irayambwiye nijoro
bati Wagner ishobora no gufata base depuis Belarus, ati no imbunda ziri mwibuke yuko ubu bari a 100 km de Kiev, 100 km de Kiev, 100 km ni à la portée du canon, ni hafi cyane. Ubu niho batangiye noneho byahindutse, reaction bafite uyu munsi ni inverse iyo bari bafite umunsi ushize. Bafite ubwoba noneho ko ari strategie bagiye gukoresha yo kuba hafi à la portée de Kiev, kuko ni intwaro bari amaze iminsi bazishyira muri Belarus. Uyu munsi bari juste imbere ya Kiev. Hanyuma wibuke ko na perezida wa Turiki ibyo bintu urazi ko yabyumvise, akajya hari contact bagize muri OTAN na OTAN. Sinzi ibi uriya perezida wa Turiki ababwira ati mwitonde, ntabwo twakwemera ko hakorwa nini mu Rusiya, kuko ubu ngubu ni ari wa Putin nawe malgré ko ari muri OTAN. Ni nabyiza ko ari ibyo ashobora gufurena muri OTAN. Rero nta na kimwe cyahungabanye mu Burusiya, ntimugire ubwoba, ahubwo situation ishobora bo iyo mvuga ntimugire ubwoba ndavuga abatari pour imperialisme. Ariko Dr. Perezida Putin ubwe ni igihangange, ni umuntu w'igihangange abantu basanzwe bazi, kandi aravuga ati ingiye cyo mvuze agikora, ngomba kugikora. Ati abantu bagerageje kugumuka cyangwa gutera kudeta cyangwa kumena amaraso mu gihugu ni abanyabyaha, buriya ni ubugambanyi bukomeye, ni ibintu bikomeye. Mu gitondo akabyuka ati yaba ari abantu nta tegeko bishe, mbahaye imbabazi. Ibyo ni ibiki? Ubwo none urumva sa confirme ibyo nkubwiye, urumva ko biriya bintu yari masquerade, yari diversion. Nta kuntu akabazo bari bafite kera kunakubwiye, akabazo katari akabazo, uko nibyo nakubwiraga ko uriya perezida wa Wagner, uriya PRIGOZIHN yashakaga chef d'état-major na ministre w'ingabo. Afite ministre w'ingabo niba asinyanye amasezerano, ntabwo asinyana na Putin. Ubwo kwari kunegosiya ari amasezerano mashyashya, nta kindi. None bashaka kugira uko hatangiye kuba ako kabazo Bakimut, siya ibibibona byose, siya yarabonaga yuko objectif batayigezeho, harama ikintu utakigezeho, hari ntubura pretext. Urazi ko yigize kuvuga ati ntabwo bampa ibirwanisho, ntabyo mwibuka. Rega nuko mudakurikira, mukurikiye Bakimut hatangiye utubazo na Wagner, ntabwo mwibuka igihe bari Bakimut. Havuga ati ngiye kuvaho atabasirikare banjye bishwe, ati ntabwo Uburusiya bwampaye ibirwanisho bingana gutya. Nuko iminsi babahaye yari yabashiranye, bari babahaye amezi ane, anarengagera mu mezi 9, donc presque plus de 2 fois. Siya biriya byose arabikurikiranaga, niho batangiye no kumwegera. Noneho we agira yarabemereye ngo bamuha amafaranga gusa, ariko arabizi ni Umurusiya, azi yuko naho naho yakora Putin nawe atarara, bamubeshya bati ngwino, ariko nawe ntiyarara, kuko ntacyo wabukoze ukuye Putin ukasigara na PRIGOZIHN, ntacyo ukoze. Bose ni Abarusiya, kandi bose ni anti-Occident, kandi ntabwo Occident yizikunda. Hari ikintu twakwita nka rusophobie, ikintu cy'ubwoba ku Burusiya kimeze nka syndrome ya Occident. Rusophobie niyo ituma bakora ibintu bisa naho badatekereza. Donc bakoze ibintu bisa naho badatekereza. Ntabwo barebye amarelation Putin afitanye na PRIGOZIHN, ntabwo babonye ako ka breche ngo babone ko atari akantu gashobora kubatandukanya n'ibintu bakoze. Noneho wibuke yuko bitwa abateroriste. Ubundi umuteroriste ateye igihugu souverain, nacyo gihugu mwamwangana, nacyo gihugu mwamwangana gitewe n'umuteroriste, mwese wamutabara. Ahubwo umuteroriste ntabwo ari umuntu, ntabwo ari umwanzi w'umuntu umwe. Umuntu wese witwa teroriste ni umwanzi w'isi.
naho ibihugu byakwangana ntabwo washyigikira terorisme ngo bitere icyo gihugu. Ikikubwira ko bari abantu mu by'ukuri ibyo babivuga mu nyungu zabo gusa, ntabwo amakarifikasiyo batanga dukwiye kuyinyura n'ayabo bayatanga ku nyungu zabo, kuko ukuntu bari bishimiye biriya bintu ntabwo wakwibuka yuko ari bavuga ko Wagner ari teroriste. Uzumva ukuntu bakubwira n'abantu barakwita bafite amacrime de guerre, ibibi byose ku buryo ni shitani. Ariko hari umwe wanabivuze ati naho nagira kontra na shitani ikuraho Putin, iyo kontra nayo sinya na shitani. C'est ça ce qu'ils ont montré, c'est ça. None Dr. Umuntu perezida uvuga uti ndaza guhana nihanukiriye icyaha cy'ubugambanyi mu gitondo akakibabarira. Reka ngoye nk'urugero, hari umugabo witwa Constantin Remuchkov, n'umwanditsi mukuru, akaba n'ikinyamakuru cyitwa ni na nyiri ikinyamakuru cyitwa Nezavisimia Gazeta. Yaravuze ati nta gushidikanya biragaragara ko Putin agenda acika intege, niba twari tuzi ko ari umuntu uvuga ijambo akarihagararaho. Wahoze ari minisitiri w'intebe w'Uburusiya Andriy Nekayev nawe avuga nk'ibi ngibi. Yaravuze ati itegeko ryatakaje imbaraga ryazo, yewe n'ibyaha bikomeye ntibigihanwa kubera inyungu za politiki. Ati mu gitondo ushobora kwitwa umugambanyi, nimugoroba ukababarirwa, n'ibyaha bakuregaga bakabijugunya. Ati biraboneka ko igihugu kiri mu ntangiriro y'impinduka zikomeye. Oya, kereka niba wumva ko ibyo Putin yabivuze batazi icyo yabivugiye, we azi icyo yabivugiye. Ni diversion, kurangaza. Yes, ni diversion. Ntabwo ari ijambo yavuze, ari ijambo rifite iyo prononciation. Ntabwo ari y'Uburusiya, ntabwo ari y'Uburusiya, niyo kurangaza l'Occident. Byatumye nyine abona n'izo reaction. Ariko ubundi ibintu yakoze byagaragaraga yuko ari mascarade, byagaragara yuko ari ukurangaza abantu. Ntabwo ari kwa kundi uzi avuga ibintu ni discours ya diversion no kurangaza abantu. None nimugoroba kuri televiziyo y'igihugu yaraye nabwo ashinje abari barongoye iriya migumuko ko bashaka guta Uburusiya mu nyenga y'amaraso. Avuga ko bose bazagizwa imbere y'amategeko. Gusa hari akantu yavuze ngo mu busanzwe aba Wagner ni abantu bakunda igihugu. Ati bashobora kwemererwa kwinjira mu gisirikare, kujya muri Belarusi cyangwa gusubira mu gihugu. Kontra nshasha basinye ntabwo turayimenya, ariko ni nk'ibyo yakubwiye. Ntabwo bazabafata nk'uko bafataga. Ikintu biza guhindura ni iki? Ikintu biza guhindura peut-être ni ku mishahara yabo, bishobora kuza guhindura ku mishahara yabo no kuri commandement. Naho ubundi babaga nk'abantu nyine baba mercenaires basinya kontra. Izo kontra zishobora guhinduka, bakaba bayishyirwa mu gisirikare. Naho batashyirwa mu gisirikare, ariko ntihabe kontra nk'izari ziriho, kuko wagira ngo ni igihugu gifitwe na n'uriya mu perezida Prigozhin, igihugu kiri apart. Ariko kontra shasha no kwa yuko hazabaho ntabwo azaba gifite wenyine ijambo wenyine, sinzi kubyumva kuri Wagner. Yego, kontra shasha ntabwo azaba gifite ijambo wenyine, ariko ubundi yari wenyine, yarukiritaga bashaka agakoresha bashaka, aho bagiye kujya bakumvikana ku giciro fix. Rero bashobora kuba ari ibyo bashatse guhindura. Yego, n'ibyo nicyo tumavuga ati bashobora no kujya mu gisirikare, bashobora no kujyana. None Dr. Umuntu nka Prigozhin kuvuga ko ashye n'impinduka kuri chef d'état major no kuri ministre w'ingabo. Tuzi ko umugaba w'ikirenga w'ingabo ari perezida w'igihugu. Urumva abatigize perezida w'igihugu niba ashaka guhindura ministeri y'ingabo y'état major. Ivyo ngibyo nibyo bavuze. Ntimwumva ibyo bavuze ngo bifate nk'ukuri. Ntabyo yashatse guhindura. None se ndi wamuhagaritse? Ninde wamuhagaritse ageze à 200 km de Moscou?
ni gute wafata abasirikare 25 nta misiri ufite nta bombe ufite ukaba ngo ugiye guhirika ubutegetsi bw'igihugu puissance nucléaire? Ivyo ngivyo sinzi igituma mutayibona. Reka kumva ibivugwa ureba ukuri ko kumeze nuko nabahaye nakubwiye ko ari contrat agomba gusinyira 23 juin batasinye, bashobora kuba bayisinye ubu ngubu muri ibi ngibi barimo izanizo mpinduka nyine. Ariko impamvu wayumvise nari amasezerano bagiranye yo gufata bakimutumeza ntibikunde, iyo bari contrat nshasha ntacyo byari kuba bitwaye, ahubwo bari kubafasha bikagira vuba. Ariko byarananiye barabihorera kubera contrat bahanye amezi 4 birabananira amezi 9, barabira ko amafaranga bagomba kuba ntiyagomba guhinduka, ntabwo bari kohereza babo kubafasha. Uko ugize uyu muzi nta Barusiya bigeze bajya kurwana Bakhmut, na Donbass nta Barusiya baharwanye. Donbass ni Wagner yonyine harwanye ifatanije na Kereke Koreye na Chechnya. Nta Barusiya bigeze kubarwana n'uyu munsi. Abarusiya bagira ngo ntibaragera ku rugamba. None ubu rero noneho muri contrat nshyashya bashobora nk'ubu no gufata KIEV, bashobora gufatanya n'Abarusiya. Noneho muri contrat nshyashya uzayibona hashobora kuza force spéciale y'Abarusiya, ariko amafaranga bahaga Wagner ashobora kugabanuka. Bishobora kuba ari ibyo ngibyo. Ntabwo PRIGOZIHN yari kuba umwanzi wa Putin ngo ajye kwa Lukashenko, ntabwo byari gushoboka. None se Dr. ubu uyu mugabo PRIGOZIHN uri muri Belarus amaherezo araza kugezwa imbere y'ubucamanza ko Putin avuga ko abagerageje ibi byose bagomba gushyirwa mu butabera. Yakoze icyaha kibyo nibyo Putin yavuze abwira mwebwe, yakoze icyaha. None se yabana iyo akora icyaha, iyo bashaka kumufata bamufasha. Uriya PRIGOZIHN ni inshuti ya Putin cyane, ariko hari ingero z'abari inshuti n'ubundi ku butegetsi birangira bahirika. Oya muzi kureba na ibyo nkubwira ko ari byo, ntaza ahubwo rindira uyu munsi cyangwa ejo urumva igitero gishyashya cyabande cyabo nyine cya PRIGOZIHN batera muri Ukraine. Nta kintu na kimwe cyanditse mu marasiyo, nta na kimwe. None Dr. ubu butumwa bw'uruvange bwa Perezida Putin uyu munsi akavuga ejo akabihindura. Ni uruvange ku bushake, arabashatse kuvanga. Ntacyo ntibishobora guhindura uburyo Perezida Putin abonwa. Abonwa gute? Ababibona ubuhangange abantu basanzwe bamubona. Ibyo bintu uvuga bo barabibona. Abo yabishye ngo barabibona, ahubwo no babona ubuhangange gusumba no babona ubuhangange bwe nyine. Ibyo ngibyo yavuze baza agaciro kacu, bamaze kubibona. Uze ukurikire wumve, noneho ukurikire wumve n'abanaliste bose ibintu bari ko baravuga uyu munsi. Baravuga iki? Hoya ibyo nk'uko nkubwiye niko bimeze. Nta kibazo na kimwe kiri hagati ya Wagner n'Abarusiya. Ubwo bashaka gukonsora guhumuriza n'Abanyafurika, kuko bari batangiye kugira ubwoba aho Wagner muri Afurika urahazi, muri Mali, bari batangiye ubwo, ariko ubu bose babatranquilije. None uyu PRIGOZIHN kuvuga ko batari bagambiriye guhirika Perezida Putin, baragiye barwana bakagenda bafata umujyi bagira bate, ubundi bari bagamije iki? Bafashe uyu mujyi. Sinabonye kuri BBC bavuga ko hari umujyi bafashe berekeza. BBC barigendeye bafashe uyu mujyi, barwanye nande bagiye guhirika. Ariko si kuko nawe utekereza umva yuko bayibe Putin bayibe Urusi ko meze. Yavuze ko ngo bashakaga kwerekana akababaro kabo. Kwerekana akababaro no gukuraho ubutegetsi biratandukanye. Oya nimureke kumva, en fait barabarangaza, nimureke kurangara. Gusa simwebwe bari bagamije kuranga, bari bagamije kurangaza, barabarangaje byarakunze. Ariko ubu nabo bari ko barayarogereta.
barumva ko barangariye ubusa. Rugusida yumva vuba babonye deja ibi uri kuribaza byo babivuyeho kera, babonye agiye kwa Lukashenko, babonye Prigozhin agiye muri Belarus, bumva ko yari diversion, bahise bayoga ibyo aribyo. Kuko iyo ari uhunga yari guhungira Kiev, akajya kuba atekera Zelensky aho gutekera Putin. Ubu ibikorwa byabo Kiev biraza gukomeza cyane, ntabwo uyu mugoroba ushira utabyumvise. Ubu araza gusigara areba na uyu minisitiri w'ingabo n'umugaba mukuru w'ingabo z'Uburusiya. Barabonanye ntabyo babwiye, barabonanye, yagiye muri Belarus bamaze kubonana byose. Nta kibazo na kimwe bafitanye. Ubwo hasigaye kumenya ibikubiye muri iyo kontra yindi. Oya, ni nk'ibyo nakubwiye, ntabwo azafata Wagner nkuko yazanaga kabazana nk'abacashura yashaka bajyana no mu kindi gihugu n'Uburusiya butabizi. Ntabwo bizasubira biri ko n'Abarusiya de toute la façon. Doctor, hanyuma ya makuru avuga ko CIA yaba yarahaye se ayo mafaranga uriya mugabo. Byo sinigeze mbona confirmation, ariko gusa CIA yari ibizi imbere. Ibyo ngibyo byabaye bizi deja, nakubwiye ko babikurikiranye kuva Bakhmut. Yego. N'igituma bashyize imbaraga cyane Bakhmut, CIA yakuze uko ishoboye kose imenya amasezerano bahanye n'Uburusiya. Bashyize imbaraga Bakhmut batigeze bashyira na Mariupol. Ngira ngo mwarabyumvise, kwari kugira ngo noneho ntuze Wagner nanindwe bashwane n'Uburusiya, Wagner bayikuri ku Burusiya. Hafi n'abasirikare benshi ba Wagner barangiza rimwe na rimwe bakajya babeshya ngo n'Abarusiya bariko barabica. Naho conflict zatangiye ni ibintu bibaye ejo bundi, ni ibintu byatangiye kera. Buriya hatakaye, buriya Bakhmut ntayo mwamenye. Intambara isa ari nawe yashiriye. Bakhmut hamenekeye amaraso mudashobora kwibaza, kandi ibyo ni bisanzwe bibaho. En fait Abarusiya bahaye akazi gakomeye. Kuvuga Bakhmut ni umujyi utuye n'abantu 80,000. Bati buri nzu yose imwe kuri imwe mu mezane, kubera imbaraga Wagner igira, wumva irabyemera, kandi irabyemera bisinyira. Noneho se irabinjira bimenya, bonyira ngo ntibabimenye, bahashyira imbaraga batigeze bashyira muri Donbass yose, bahashyira imbaraga batigeze bashyira Mariupol. Kariya kantu ka Bakhmut kaba ikindi kintu gitangaje, kamara amezi 9 ari amaraso ahamenekera gusa. Kandi naho burya kurwana bamanika idarapo, nibuka ko barwanaga bamanika idarapo bataranarangiza, bakajya kumanika idarapo akavuga Bakhmut twayifashe, bakikumva Ukraine iravuga iti Bakhmut turayifite. Bamanikaga idarapo, noneho Occident kazana ikaramfurisa izindi mbaraga, bakazana n'ahandi bamanitse idarapo bakahunga. Naho abandi batarimanuraga kurimanura ntabwo byari bashishikaje. Bati Uburusiya burabeshya, Bakhmut iracyari mu ntoki zacu. Bararwana amezi 9. Hariya niho se yashakaga haba ikibazo hagati ya Prigozhin n'Uburusiya. Niho tubazo twatangiriye, niho Uburusiya bwatangiye gushaka guhindura kontra, kubera ibyo bibazo byose ntabwo Abarusiya bagomba kuza gutabara barishyuye amafaranga, ntabwo bagomba kuza kuhapfira barishyuye amafaranga Wagner. Sinzi ko byumva none tu commences à comprendre. Niho habatangiye kugira igitekerezo cyo guhindura kontra, baranayihindura ahubwo kontra sigara ari ugusinya gusa. Bagomba guhindura le 23 juin, kuko le 23 juin ntabwo kwari guhindura, kwari kurenuvera ya yindi, barabihagarika. Ntabwo byabaye le 23 juin, barabihagarika ko bagize nshyashya, niyo bagize ejobundi rero. Hanyuma ntabwo bari bonyine, na Lukashenko bari kumwe nk'umukonseye, ko Lukashenko ni seul bras droit wa Putin.
none Dr reka tugana ku musozo utubwire ni iki kiri bugaragaze ko ibi bintu koko ari diversion. Muraza kubona ko gahunda y'intambara idahinduka. Gahunda y'intambara ntabwo guhinduka. Uretse ko hari ikindi numvise ko perezida wa Prito wa South Africa ashaka gutanta kugira mediation ngo abumvikanishe ibyo nabyo reste à voir. Ariko ubundi yumvikanishe Prigozhin na Putin. Prigozhin na Putin nta kibazo bafite. Yumvikanishe bandi Zelensky na Putin. Prigozhin na Putin nta kibazo bafitanye. Ibyo bintu bisigaye muri mwebwe. Nta kibazo na kimwe bafitanye, muraza kwibona. Ibyo ngibyo je vous garantis ça. Aucun problème. Nta problème hagati ya Putin na Prigozhin. Nayo. Occident bamenye ko bataye mwanya wabo. Ni twebwe dusigaye turi. Ariko n'abandi banyafrika nk'abamariye babimenye, abasantre Afrika babimenye kuko Linda yabwiye abantu bose benshi bo muri Afrika bari bafite ikibazo. Hungu bameze neza nta kibazo rwose. Nta kibazo na kimwe kiri mu Burusiya. Nta na kimwe. Ubwo nuko Ramaphosa yahamagaye Putin niwe yabanje guhamagara aramubwira ati se ati umva mwarangize intambara mu mahoro. Putin ati nta kibazo. Ahamagara Zelensky abanza kwikarakasa abanza yawurugeye nyine hanyuma aramubwira ati rero ati je nashakaga mfashe Putin ati uko nzi ko umugambi wa Putin ni ugusenya Ukraine yose ati ni ugusenya Kiev ko nisigaye atarasenya Kiev noneho Zelensky naramwemerera ariko ibyo reste à voir simbizi ariko ubundi kuki ikibazo cya Prigozhin na Putin icyo nta kibazo gihari rwose ndivuga garanti ntacyo nta kimwe. Reka dusoreza sinzi niba hari icyo wenda wakongeraho. Icyo nakongeraho nuko byanyeretse byashimishije mu ruhande rumwe kuko abantu bahangayitse ni benshi bahangayikishijwe nuko Uburusiya bushobora kuba bugiye kugira ikibazo ni benshi nahise mbona yuko abantu bose bari contre l'Occident. Isi yose isa niyarambiwe birashimishije. Icyo nakongeraho no kubahumuriza gusa nta kibazo gihari. Reka tugushimire Dr. Merci à vous. Shimire n'abari badukurikiye ngira ngo bakomeje kubitubaza cyane impamvu tutari turimo dukoraho ibiganiro ariko twabibabwiye dutangira ko twari mu rugendo mu gihugu cy'abaturanyi mu Burundi. Tuzakomeza kugenda tureba uko amakuru agenda akurikirana kimwe n'ibiganiro byacu birakomeza nk'ubisanzwe. Dr. ngaho rero umunsi mwiza. Saa twese. iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tebuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare